gelekî baş dayîkên şemiyê xebatê xwe berdewam dikin, civînê xwe berdewam dikin. Ev kesên wenda ê dewleta Tirk wan revandî û çarenûsa wan nediyar yanî aqîbeta wan nediyar. Dayîkên şemiyê civatê xweldar dixin, rûniştinê xweldar daxwaza edaletê dikin û ji bo Cemal Akar jî ku dibin çava de jiyana xwe ji dest da, dibin işkenceyê de dîsa daxwaza edaletê dikin. Ev baş e. Gelek spas yanî gelek spas. Lê ez dîsa vegerêm yanî axaftina Apo a ku 2018 ku 14,000 kes di nava PKK de hatine tasfiyekirin. Baş e ev dayîkên şemiyê bere daxwaza edaletê bikin kî berpirsyarê kuştina 14,000 kes heta 2018 tenê ji 2018 xwe bê hesab. Bere dayîkên şemiyê daxwaza edaletê bikin ji tasfiyekirina Enwer Ata ku di zindana Amedê de dibin işkenceyê de jiyana xwe ji dest neda. Çîroka wî berê jî me behsa wî kirî û çawa dewleta Tirk wî avêt li ser sergo, li ser çopê welatparêz wî anîn malê wî derman kirin. Di meh sê meha piştî Şamê, piştî Ewropa, piştî dewleta Tirk li opsala wî tasfiye dikin. Dayîkên şemiyê bere edaletê ji yanî li hemberî kujerê Enwer Ata ku niha di nava rêveberê PKK de ye û tew wî li Rojavayê Kurdistanê kiribûn berpirsê edaletê. Zulkif Kiliç me berê jî behsa wî kiriye. Me vîdyokî taybet li ser wî amade kir. Kujerê Enwer Ata ku ji ja medya PKK çi li ser wî daxistibû ku ev ye ji ber çîroka Olaf Palme û ja gelek kes ehmeq hene û li ser bawer kiribûn ku ev ye ji bo mesela Olaf Palme ev ye berî kuştina Olaf Palme hatî girtin. Berî wê Enwer Ata di 1984 hatî kuştin berî 15 tebaxê Enwer Ata hatî kuştin. Demekî ev Zulkif Kiliç tê girtin û di zindanê dimîne heta kabê çi hukmî lê dibirin muebedê kabê çi ye û piştî re derdikeve û tê berpirsiyar û heta niha di nava PKK de ye. A debere dayîkên şemiyê edaletê ji vî kujerê hatin bixwazin ku yanî bi çi heqî here ciwanekî Kurd damezrînerê rojnama berxwedan zindaniyekî PKK ji xelkê Batmanê rabin wî tasfiye bikin. Baş e bere dayîkên şemiyê biçin yanî kujerê Orhan Aydin. Orhan Aydin girtiyekî PKK di zindana di mayî hukmê idamê li ser wî hebû lê dewleta Tirk hukmê idamê biryara idamê darnekirinê pêk nanî PKK pêk anî. Bere herin û edaletê ji PKK bixwazin û bi hezara bîyerên wî vî rengî. Bi hezara bere dayîkên şemiyê biçin edaletê ji kujerê Abdurezaqê Milesmaîl ji Dirbêsiyê ku di not û sisiya di PKK wî tasfiye kir. Bere herin edaletê ji bo wî bixwazin. Yanî ev dayîkên şemiyê ê ku civata li dar dixin li dijî dewleta Tirk, dewleta PKK di nav di kevana de dewleta Apo û Cemîlbayîk û Duran Kelkan ev jî Kurda berê jî û niha jî pir êşandin. Bi qasî ku dewleta Tirk ji Kurda kuşt, dewleta Apo û Duran Kelkan û Cemîlbayîk dehqatê wê ji Kurda kuştî û tasfiye kirî. Edaletê ji bo vê jî bixwazin. Ja ev kesên ku heta niha wenda
يكو شارنو سوان نديرا جمر لسر كانالا منا يوتيوب لسر فيسبوك نامتين جمر بجن نظام فلان كسي مروي ما يانجي براي ما يانجي نظام ما بسمامي ما حق وصل صال لنوا بكي كده يو ام تاقا هيجير نابيزن ام نزانن صاغ زندية مرية ام هوالا جير دبيجن هوال تبرسبين نادر يعني از چی بيجم جوان يعني افان ولات باريز يعني گناهن عدالت جبو وانجي يعني قلك كس خزمي وان دنوا PKK دنه PKK وان تصفية كريه لناجش خلقي جمالبات يوان رنابيش بوان تصفية كريه هنا كس PKK چوش مالبات يوان رقود ج مالبات رحمتية عبد الرزاقي مال اسماعيل قلت شهيد كتير يعني برأيي بيرو لو قلت انكو تصفية كرنا يعني يعني الباجاري من الباجاري دربيسية لقوري آقاهية كو أتزانم يعني نتني عبد الرزاق خاطي تصفية كرن مالباتا علي داوي دو جوان دو خورج في مالباتي تبلي PKK بو يك جوان PKK تصفية كرن يك جوان يا عبد الرحمن يا عبد الرحيم هردو براي هبون تبلي PKK بون يك جوان PKK تصفية كرن كيجي كمال اي محمد امين خنسو جدر بيسي PKK ويجي تصفية جيكري ليش مالباتي وارد بيجن دشركي لبيت الشباب ونظام شو وبرخدان اكي مزن حمو درو يعني وكي دنجي يعني اما ريزان هاي جدر بيسيه او جي خورتكي روشنبير ولات باريز يعني بلكي هندكك ما بو زانكوا حلبة هندسة اندسيارية باكرني عمارة خلاص بك تفلي PKK بو دنوت وسيادة كده دمكي ده يعني او شروع بفشونها قاسنا بولا كامب ازالي ونوچه هات خبر هات چی ولا حوالی رزان شهید کت بوی راویجی بمجو بگومانه حتى قناغكي نتني آويش رحمتي رستمجي قالك بويرين دناوا PKK دحنا بليجي ما بحث كريا ديسا دوباره دكم يعني شبهات وقمان قش لسر PKK يوكا اوان تصفية كري بچه حقي زاروكي خلقي ورن تفلي وببن جبو آزادية جبو كردستاني جبو وكهذية بحث نتوائي بناس ناما نتوائي بشترون رابن هرنوان تصفية بن بنفسها قندي شيتك اكو تصفية كرن يعني بلكي باكوري ناز ناكن از وي ناز كم از زارو بوم بنفس دهات جمع مالي يعني ما هنا نوكا ولو شعبي مذبو از 12 سالي بوم دن نوتو دواد بنفس دهات جمع مالي بنفس و لزابي او و شاهين اسماعيل جعامودي قرتبي در دور عام قندكي دور عامودي لو لزابي وان تصفية كرن بتهمتها شو بتهمتها كو والله بنفس علاقة هوي بأمريكا هي جاسوسة بنفس وعلاقة بالرجيم السوري و وجلان دحين بيزار رجيم السوري دبو ويشاغي دنوتو بينجات نوتو ششات دماغ هاتن تصفية كرن افكا چيكار وبأمري ابو هاتن تصفية كرن شخو بنفس نامه يكي شان دبوشا ابور ريا برادر كيره او جي نوا PKK ده نامه گيهاشت ابو دينو هاربو و جابو امري كشتنا كادرو نفسكي ناده نفسكي نامه نا او ناكي بالتلسيزي بالتليفون باخذه يعني جيبلو
بشيفريا وبآخره جبو تصفية كرني جبو تشتك دليل للسروي نبه كو أمر جمعي يعني يقولوا الرسمي بخطا دست بإمزاء بأفتنة حمو بدفكي بأمر بدفكي آبو دور تصفية بكن ودكن اف بنرش بفيرنجي هانا تصفية كرن باشا اف داي كان شمية دما بحث عدالة كن بري هر كسي بري خو بدن بكيكي بري خو بدن بكيكي و عدالتي بكيكي بخوتن از لو ما از بيجم يعني از سربس بردانا آپورم ايرو بري سبه جبو قلي كرد وداي كان اف كسي داي كا محمد شنر جگوری رابه و آپو محکمه بک دایکا اورهان آیدن جگوری رابه و آپو محکمه بک نوف گل کرد جنوب گل کرد رابه آپو و سرکرداتی پککی جمعه و قارس و اوان کسی هانه ورن محکمه کرن ورن جنوب ورن دار زاندن گل کرد اجا حقي خويا دولتا ترك حقي خوش ابو بخوا كيف خويا اللي حقي قلي كرد ديني دستيه بككي ده خوينا بحزارة كتشو خورتا دستيه بككي ده ودستيه ابو ده ودستيه جميل بايك ودوران قالكان وابكسي هانا بحث عدالة ديكن عدالة نجم يعني ريخصنا هري داويد الدنيا ده كسي هري داويد الدنيا ده بحث عدالة بكن آپو و آپوچی جبر کو دناف وان ده عدالت نهی ظلم و زورداری دناف وان ده هی هر پرس بکن جبان کسی کو درش بگی کی بردانه كل جنب كي خاين تي حسيب ايكو 10 سال ماي ايكو 5 سال ماي ايكو 5 مع ماي دنافا فكي ده عجيب هاديتي يعني شدنا فكي ده هرن جوان ببرسن بده حزار اكو دفش بكي بردانه بزانن بدناوا چه كواري دبون دناوا چه ولو هفدود خوارن لي دقل فيجي برخودان هبو دناوا في روشا كامباخ و يعني تبلي هذي لتشيا جي لزندانا جي برخودان هبو آبو ايوك آبو لسر بشتاوي برخودان هاني بريجي ونهاجي دجيا ودجين حتى روجا إيروجي لسر خوينا جوان ما كاتشو خورتين ما أفريخ سنهاني عمري خوا بردوام دك